Leki 15 na isato omotiyenyokane mwaka bochiri bubere nemerongo ebere na inye na mange agendrete imense icho ya Kenya nyoranga litukuliana na lia omwana yoyo kabere omorai wense omokoro Daniel Moi June Moi akobaga kwenigwa asense mo area ya Nakuru boigo litukuliana na lichiskuru chirichi abasi kokora abuya ase ense mo area chigosori chia drama bagendrete kwene kinga nkor kibale ebiegwa byabo wosi wo murai ubwense Dr. William Ruto nigaragire chinsa isano na ibere chiabono mugasori tena nkoro kwa Job Maangi no toko batoko bwatena na rinde kwene kichibiche chiboigo na Mariogi abera wekera asenchera yo wekera nigakoro kwa Sara Mumanye kwene kinkonyorole amangana wetera asenchera yo munwa we manyeri nigakoro kwa Lydia Mose nkwera nande aseka getirige tambe mbinkuba manyia na kiabera gwate gakorwa kete chinsa chiamambi goikera abono mugaso. Manchumuriria Ondizi TV ikaransa oikembengu kumanya na kiaberga gwateka kuruchinsa chia mambi wikera abono mugaso kode nabo kwenda utubwatia wetera somtandao ito Facebook Ondizi TV News Digital nabo iko wetera asense media YouTube Ondizi TV News nabo iko wetera asomtandao ito www.ondizitv.net asotonyora chinsa emerongo ebere na inye amatuko atano nabere ye wiki ama yeni tuko chaka kurwa ase county ya Kisii asemaega yelibera kogenda gokina ime county ya Kisii asebyombe ao birobeti gochigotwara okorobekana bono nigo omo county commander w'abanyanyimbo ase county ya Kisii Charles Keses aberega gwesokya na kugokana okorobekana kwaroberi ko balitukolia ankyo ase kyombekeria gya ODM naboigo ekyombekeri kya governance watch kyabetike korobeya okorobekana lituko lia mambi bale nebirenga asate ningo engane abekwirera ogoteneni gwa kukorobekana okwo na senge nchokorobekana okwabakokorekananga ni gukora kigotwomana litukolia ankyo asebono iga aberega korwa ekuro entindi gochiase bali barachi kotoka bakorobekana litukolia ankyo bunamba chikwirerwa getambokero egetindi kerichiko asenge ncho ni gobono korobekana okwaberega koba mamincha yerichiko. Is the ODM party, which brought the notification of intention to hold a peaceful demonstration again from 19 for 2 weeks. So, according to section 5, subsection 4 of Public Order Act, 2 meetings cannot take place at the same time or at the same place. So, they were denied on that premise. So, upon analyzing both applications and due to security concerns, we have decided to cancel the first application from the Gusii Governance Watch, so that we concentrate, so that the both protesters cannot harm each other, or so that they cannot antagonize each other. So both demonstrations from the ODM and the Gusii Governance Watch stands cancelled from now. And any kind of demonstration that will take place will be treated as illegal demonstration. So that's the message that I want. Goskabosio maiga yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kobaga kwe murunganeria wiki na boigo gutwara chinga kichinko kubono nigo arene kya kwego kya maiga yekiombe gokora obutuki bokoligereria obokoreri bwabarai au keliya ya poli truck gosokya obutuki bwabo ase omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ari enamba isano igoro ebuse ase egati yabagava
omugavana emerongo ene na batano na babere imeyense icho ya Kenya. Omugavana we county ya Kisii Maega yokurarigwa koba enamba isane monigo abagakorokia omugoko yena batebanga nigerwe tigo chikoene kinga ngokorari namba eyemo county ya Kisii koba enamba eyemo Maega yogotabokia egatie bikongo abwate na boigo ebintu bimutangete buna akogosererigwa na kwene kinga nanji gwikirania amagendera yegotia asama tuko abosio boikeranu buna egwenerete ende dotebanga lero poll track nja kora survey Sage County 47 kora kananga kitu akorega sise miaka eyebere twa robis poll track wa katorank naba namba isanemo ase 47 kando na siasa chirichi nyinge aneka maene kangana bona nambe yam but again that thing yetali ekera kire county nebwate different priorities iko depending on priorities cheto nchirichechi ne county chinde because it's a good thing and is a motishengia chigaba na togendero kolegas go that thing ya bero botkovia to kolegas ingia abantu aminto togenderego give me the support the error mbakorera magendo nima yatonye taligisege kiroro kanga nabatebi nambe murakini wane gisege ngo kiwande chons nande ngo bande nambe oskabosyo ni goli chukuri rero omwana yoyo kabeire koba aboso yo kabeire omurai wense Daniel Moi John Moi oyo abetaka gusiria obugima bwaye omutiyonyi yoyo arabega kwenigwa asechinsemo chiria cha Bahati county ya Nakuru omoyega obergo ikiranwa no murai korwa asekiama kirikia Wiper Kalonzo Musyoka omurai korwa asekiama ya DAP Kenya Eugene Wamalwa na boigoyo kabeire omugavana omukorogwe county ya Murang'a Mwangi wa Hiria egatia barai korwa ase obomo bolia bwa Azimio babera wekerana ase omoyigoyo ase abarai abagandra teko muinyura buna omurai abose babere bakumuiroka omwana oyo boyo kabeire omurai bwense June Moi koba omosubati obwate obwantani ase abantu bonsi na boigo oyo lenge omotoereru Paul Ombati, kasisi wa shule ya Moi High School Kabarak na vile vile mchungaji msimamizi wa AIC Kabarak. Ningependa kusema kwamba kwa kweli ni siku ngumu kwetu zizi zote tunapokuwa hapa tukikumbuka mwenzetu ambaye ametuacha ambaye ni John Moi. Huyu alikuwa ni msichana ambaye aliyependwa sana na familia kwa sababu alikuwa mnyenyekevu, mtu ambaye alipenda watu na ni mtu ambaye kwa kweli tutamumisi kabisa, tutamkosa kabisa, lakini tunaamini kwamba tutamuona mbinguni wakati ikifikia. Watu ni wengi, siwezi kujua ni wangapi wamefika, lakini watu ni wengi na ni watu ambao wanasema kwa kinagaubaga kwamba John alikuwa msichana mzuri ambaye alipenda watu, alitangamana vyema na watu, hakuweza kujua kwamba yeye alitoka jamii ambaye ni ya rais. Yeye alisomea Kenya High akatangamana na wasichana bila mambo. Ogoskabosyo Maega yege ikarogyo kumurekera chinchera chego ke chibesa chigotumikwa ase emeshara na boigo kwene kinga chibesa chunkobe kuchire asensemo yamagendo gutabukigwa ali tukoligoro bono nigo omubunge abwensemo Elia ya Rurambi Titus Malabirga gwesoki bene na gosaba okobwaterana egatia barayirinde kwene kinga chibese chingoke iguchire chibese anene mono chigotumikwa asenchera etali endo ngelinda kwene kinga chibese chyo nkobe kwa chire ase ensemo yeme yamagenderero nabo igo chinchera chigo kinya ekerengo kyobugima bwa Kenya ime yense ya icho ya Kenya kwa inji ambayo inalipa tu mishahara lazima tuwe na production na pia makosa itakuwa kubwa kama rais wa Kenya ataenda kuomba pesa nje ili alipe mishahara hapa. So wage bill yetu ina balloon inaenda juu na hiyo ni mentality ya nchi yetu kwamba people just believe kitu ya maana ni mtu kusoma apate kazi, kwa sababu tukisema civil service is the only option we have kama kitega uchumi, pesa itatoka wapi ya kusustain hii wage bill? Kwa hivyo wage bill iko juu na some of these places parastatals wherever wafikiria how to harmonize and put functions together. Parliament tukuwe na voice of reason,
kwa sababu wakati finance bill ilikuja tukasema kama itatusaidia kutuondoa kwa shimo ni sawa. Watu wanasema hii kitu as it is. Alafu baadaye inaanza kusumbua raia. Going to the future. Uskabusunigo chiskuru chiri chabere chiko korabuya ase emeyega area ya drama chabere chikwenyera libagali ya bene korokia ebyego byabo ase nyomba yoburai ya State House ritukoli alero umuyega oberego wekeranwa nomurai wense Dr. William Ruto naboigo omokonyo ye ase aboro kigwa baberwa korokia ebyego byabo naboigo eserekali korwa eira gochigosira ebyego imense icho Kenya nagosaba abasa kwene kinga ngutumika bale ebyego byabo kwenyorera engelia ya kera lituko. Vitu mzuri zile zimefanyiwa, huyu zile mbaya ndio anasema. Wacha niwaonyeshe. Mjifanya tuko kwa kanisa. Hii kanisa inaitwa Butita Redeemed Gospel Church. Sadaka ni lazima. Church, I'd like to give a testimony today. Kanisa, ningependa kupeana ushuhuda leo. God has blessed me. Mungu amenibariki. I have 2 sons in the United States. Niko na watoto wawili Amerika. I live in Runda. Ninakaa Runda. I own a private jet. Niko na private jet. But before that church, lakini kabla ya hapo, I was a thief. Alikuwa mwizi. I was a bad person. Alikuwa mtu mbaya. I was a liar. Alikuwa muongo. But look at me now. Lakini niangalie saa hii. I walk into State House every day. Ninaingia State House kila siku. Bwana asifiwe. Bwana uskabosionigo ingana erengete obwoyo butali oboronge abere kogendra imense cha Kenya bono nigo mwaziri woboremi wa oboremi imense cha Kenya Mithika Linturi agenderere gotenena nenkwana ya yebuna obwoyo bobemboyo imense cho ya Kenya asebatebanga nigo obwoyo bokoni gwa ase ebigancha byeserekali bya NCPB bole obwoyo obole oboronge asabire otugutera chinkuma chigendrete buna nigo abalemi babere bakonerwa obwoyo obobe ase ebigancha ebyo ase kolende aberga gosemia abalemi abukoya obwoyo korwa ase ebigancha byeserekali ase ngencho obwoyo bokorwegwa n'obwoyo boronge erinde baba gotumika obwoyo obo ase ogosimika erinde bachikonyora ligesa ligia ase obolemi bwabo. Serikali inaweka njundi ya kuhakikisha kuna mbegu, kuna fertilizer. Watu wako waambie wakuja wachukue fertilizer, sababu fertilizer hapa. Waachane na hiyo story na propaganda ya watu ambaye hawataki wa Kenya waende mbele. Kulima wetu turudi mashambani, tushalishe chakula, tuweze kuinjilisha kama taifa, tunjiondoe katika aibu hii ya kila wakati ni kuomba na kutegemea misaada. Na the only way ni sisi wenyewe kurudi mashambani. Tutapeana korosho, tutapeana nasi, tutapeana sunflower ili wakulima waende wakapande, ikiwa ni dhihirisho ya kwamba ya serikali tunajali watu hapa pwani na tunataka waungane na wengine katika taifa hili tuweze tugoskabosionigo omongina bomokonyi bomuraibwense Pastor Dorcas Rigadi abergawe sokia na kugikeria ebikorwa byababoro kakunererwa obwene bwabo ase chinsemo a imense icho ya Kenya kwana asinsemo chiria chaka Kamega ni gobono iga aberga gosaba ebigambero kwene kinga nkwango ibale ebikorwa bose ebina biribirengete aboraka elinde banyore obwene bwabo asabo igo abaga gosaba aboroka abuo gotaesonania namangana buna obwengi bwamarua atantiri kolende gotumika chinchira chinde kwenyorera engelia ya kera lituko. I call for fast tracking of cases affecting widows. It is painful for a widow not only to lose a husband, but also to end up following up cases in court for their rightful inheritance. Their children suffer, and the widow also suffers a great deal. We have seen cases of widows who have waited for 35 years, a generation. They died, their children died, and the cases are still going on. Sia, tafadhali na waomba, musipike pombe. Tafadhali. Ningeomba tafadhali musipike pombe.
kwa sababu kuna changamoto zaidi juu ya wale watoto wetu ambao wameanza kukufa na hii miadarati, pombe na maradhi ya Anchumuriria Ondizi TV oroboti orunoto guchuikira omwerio wa mangana maya chinsa isano na ibere chabono mugaso leterane nkoro kwa Job Maangi no tobeto kubwatena nere linda kwene kichibiche chiboigo na mariogi abera wekera asenchira yobwekera nigakoro kwa Sara Momanyo yone kingankonyorore amangana ya wetera asenchira yomonwa weimanyerio nigakoro kwa Lydia Mose wikara chinga kichinde na abatakeire oboligeria via Imeandizi TV na vuo obwansu vomogusi. Omoibori koiru mwana eskuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira erioko nyora migirio yebirenko bigoro Potters Premium School na obago soiraime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatiriogi erengia asobosomera mpabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imeya kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zetu inye